watukufu wa Komoro, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaromba Mwenyezi Mungu kwa Komoro harma rehma na aman. Artahau sama ukari wahiri andisa video en direct sha ijaya hunzi yani ikupe haba turi rizimi rira December January onekaya ezo mboga zjuri rihizari ritimizie video tanzijana yo kontungiwa na difficulty shabon naromba Mungu keze mungozi kenje makamwa benzi naromba Mungu kechu munga biraundo hivi wanu hamada mbili emasihu ya leo emada handani de mada ya husu wanduza tuika ongo ujumau urendwa nai nando wanduza tuika o warengo muhazini wakati wakaze kampani watilo harmwezi dara za daula abasa hinu za kampani zihisa wanduza tu wao ngwa wala ngwa sunjusi wao hambabi nando wanduza tuika o wafanyao hazi o harmwe ya aeroport za Komori ikao wakati romo liono manzishi yafanyiwa ne wizara ya heze misafara ukayangabo wando hazimengo shenda na wane wajoka udumiziwa harimazi ya aeroport za hatu ya wani nani ya Bandar Salam nana wandu shenda ikao wajodumiziwa harimo direction ya ADES direction ya ADES yo nswaminu kangiyo wala abombe semdo yakabakini wo directeur Maamun no amfikiri hama abo karambangari to wao wandu harma ya DC abo ça veut dire tamu warengawo monopole Moroni donc abo kabana ka direction ya ADC Moroni au kaya Moroni Prince Ibrahim ngabo ADC ngabo jao no abo warengawo monopole voilà ils ont donc kao si wahenjume si uziona ze manipulation hali zikaofanywa ikaya wandu mwanzo wake na societe waibe hambursu au ngabo actionnaire majoritaire ujo ya jato wala walobala bon izono wekao si uziona si uzijua chakarna hado mvawa ukawo mvawa wa tekniki haku karna ujarlati wakati harmaizo sharka hanzari rije mvawa hukaya ngarijibiwa ngarishukuriwa Mwenyezi Mungu haukaya owandu ikao wazingarensi hatu wana wa Komori ikao watendezi wango harmaze wizara za hatu kwa jarambisa ndabo haukaya ramba ukaza aeroport za hatu zitambaziwa emasiwa ya hatu yatambaziwa wafanyi haukutuziwa kweli haukawondo ukutuziwa kweli ukutuziwa maisha basojo kama na Moroni ya joya demande mutation wani ya ingare wanduza hewani ya wengare wanzani wa hewani abake mwana Moroni ya joya demande mutation Bandar Salama ya ingare wanzani wa ya wengare awe ya chanda yashi kuyo shonde shesi washa yonde tsi hae ka decide ngo ndende yashi mwali ba mujende yashi mwali non ya joya demande mutation aéroport Prince Ibrahim ya demande mutation Bandar Salama aéroport Prince Ibrahim ya demande mutation wani aéroport de Wani a demandé mutation Moroni shezo abasa zifu musamzi uwa Yasmin waziri Yasmin da wananu wal fathu musamzi uwa mritsambazize masiwa wala mritsambazize masiwa kama ka ujozo mwaka ufanya sababu myatambaza reka kamjaka ujozo mwaka ufanya ngalimwambia wonuka myatambaza ukahale rijuha siwandulona 50 ans hundu ekoli ambao ekoli normal yoi kandahu ika amfikiri wala patsi au wani mjimjima yao wanama wajuni unasheleziza bahiyo ikawo wana wahema siwa ya Komori pia wenda wesoma wa instituteur wa Komori wasomea wa harma ekoli normaliyo yoi wahando amejabdala deremani mbuna mdahema Elise Said Mohamed Cheki baletu kabajwa wa wakalise za saya mahala shawu wana wahe Komori pia wakausoma harma Elise Said Mohamed Cheki za generation hizo zikaujulana shaba sa generation ngamzitsamba zao wanahanyu kwa na ujulana waziri Yasmin hokabo hisa ujehansu kaya mwana ufa hazi harma shirika wa harma lesi wala nzwani kana ujwa demande mutation wa harma shirika wa harma lesi wala ngazija au harma lesi wala mwali ekaka mjaka ujezo mwaka ufanya shezo ndizo mwafanya ekamka ujua ngarimwambia unuka hizo mwafanya ekamka uzijua ngarimwambia unuka ngarizijuao ekaka mjaka uzijua ngarimwelezao ni professionnellement parlant kabati mwana ujojo a demande mutation wa harmaza aéroport za hatu
ezabili waziri Yasmin hutoa manzishi ya ukaya ngabatolwa wanadamu mengoshenda na wane uharimwaze aeroport za hatu ya Mali na ya Nzwani na wandu walio uharimwa direction ya ADC wandu mengoshenda na wane wao watolwa wao ngabayoka udungwa kriteri hindini ujoto mndu hazini ziposto za hao ngazi supreme wao wanadamu wao kwa fanya hazindo wanadamu wao kwa otima serio kwa hazini normal ukayanga bondogweka wo huzamba tijibala la manzishi tiji conference de presse almuradinga mwashelole kauluilo ka karitu watu wa politiki wala karitu watu wa shangari watu wa kangara nzori restructure za aeroport no ngo watu wa politiki parce que wata hazini wakati wakana besoin ya hezevu za hao abasakuti na besoin ya hezevu za hao ngo watu 2029 ngo jorudu warejeze usino ngo watu wa politiki ukawa ngwa kwa tukubali wadaza wafanya hazi bure sheka kwa jaliba ngwa hima wamba karjaliba amina yakini ukawa zaza hatu wanzwani wale si wala tulanzwani washemeza juzi mezi 24 watulibwa ngo mengo ni mwele duja hilo lijoka utolo 100% haina mdu akaharama tengolila ifungu tolo directrice regionali tu watolo hawakahawabuli wafanya conference wandu zatu wa Bandar Salama wafanya hazi Bandar Salama washemeza juzi mezi 10 watuliwa ngo uharama le duja hilo lijoka utolo Bandar Salama yo sure certain hakanyika mwanza mbama bieneza hanyo zendo nai na urisa akangani mashababi wala hiyo ndio ilamba ukaya kamtubuli ya liberté d'expression chabano sindawa waloneze wiko wabirowe hamba no waloneze telefoni za hao majournalist watu wa Komori waloneze telefoni za hao biro no liberté d'expression daila mwanadamu yafanya hazi ya tuliba ya joya hii ambayo kanja libwa ngareshelao hadithi hapa rojiri l'hôpital el maruf directori mejana tena mustarabu tena mkini hao ka harumuzi dara Faransa banu je suis pas sûr mais apparemment harumuzi dara Faransa banu mwanamfwa hatu ya hima yamba ukaya njakubali zakiza hangu ziro warilo hamsekuwa basi parce qu'il fallait pas parler que jalali mumbarongo donc holiho wazaza hatu wala wahimijuzi warongowa paf ifuandu wasote donc wabonge abo ngari wambao Mwenyezi Mungu ike wandu zatu waongwa jo para subra Mwenyezi Mungu ajelie watishiriki watiasi shana waelewe ukaya eshawatia yabo ndesingo watowa ukakomori kabana mrurengo hazini competence shakomori mrurengo hazini hakamrungu sutene siasa donc wabosha eshamtiani yabo desingo mtowani tuo madam Yasmini hamambia ni juzi ukakartu mtowani ha politiki na hiyo dhamana kajala de yambe kablu hamandilo voilà donc yosi licenciement économique ici de nous famille yabo ukakande ya finance ekande mapesa ngayo Komori kande mapesa ngayo Komori ngamya hundao ni administration ya hatu shangamia rumiao d'une manière na rangaleze miliari zaro milwa juzi mwali na abo wandu wako makeni Bandar Salama waka permettre avion KNC wakana dimu kwa jaliba nkawa frete avion na afrete bato na milo na mizino na association za kamili orchestre za torabu zia frete wazirenwazi voilà c'est des milliards za henda donc wabonga manzao mrambi yokakabati mapesa za aeroport kasushinda za liba non c'est pas possible c'est pas vrai ngamto wao wanduza tu hazini hauka juzi wahimiwa rongoa wamba ukaya ngasina mezi 24 karjaliwa hala wawani juzi wafanya conference de presse waonesa ukaya wandu ajangwa tola ushana chotolwa ni kwazi haki za hatu banuka mjajili wa mdudu hamo abanga mwato hazini donc abanga wakarjaka hanza ri sharto kanza rusele ala hilo mfanye jatsindanyi ufanye jatsindawe madam Yasmini mwanamsho hatu ujibu ze kriteri kaongo joka uzidunga ekaze posto zinga zisuprime wao ekaya une mutation de poste yohamba mutation de compétence
ekaya wandu wanu utima serio kwa jahazi na heli ya ladhimu, ekaya wandu wanu ufanya hazao nai. Voilà. Donc wabambe abo ngarilinda wari woneze criteri noir sur blanc zanzihe. Si vraiment ngawe ngore ngozi responsabilité za hapa. Donc ils ont des mada handani mada bilindo kayanga ronao kaya conflit ya he Marekani na Iran nge wasulio a grand port harma e bahari ya hatu harma Ocean Indien kala mada Ocean Indien yu Maurice hu Comores hu Seychelles hu La Réunion hu Madagascar risangari ngari honro kaya leo bajiri de ganziro harma navire ya ki Iran yarema wandu wenji wakoza wasaya wa disparo. Donc wabo bien sûr ya irabahe kana ubatemi hono chendo ngonga jori honda. Donc tasi madhamana hatu kamrambia ujeleo gamrambia ujeleo hokaka mnaurambia ukanga bajoja bato ya nsohole waziri wa hankiba mlukado himila wandu mru ya warumishi hao awema patron wa hahe akawa komura ode mapatron wa hanyo mukado himila wandu zahe ndo wamba ndabo ndo wambia mnyanya hujua pertinemment ya ukayaka bati bato ya nsohole ilonzi ya nijao zihurisa akamdungono mdu muhtaram subuti uhimile wa komoro ambe uka 7000 ton tansohole sangizonzi ya ngazi viraonda na wenzi ya yakayabakitio irangu jaibaye ya ketu kena viria hengere mwa harmo bahari hindi kekatu tamtanga harmo kanali do Mozambique obligé chasi subuti uhimile wandu zaho wambie ndabo zukazirendwa iyo wandu zatu walio Dubai ministri Shafion wandu zatu walio Abu Dhabi, wandu zatu walio Qatar, wandu zatu walio Kuwait. Ngamare yao ndazi hindi. Ngamarocho wa fei ho joana wa Komori wa fia wa harmazi sizindo jina. Gazimrisaoni hokaya ni mashababi. Gazimrisaoni. Ni mashababi. Ni walfathu wa shababi, uhimilia mashababi. Ekaka msushinda mazingarathi wa manazahu wa Komori. Ntisegiri hakayanga ngabajoka forto manga bajoka pertes humaines o haruma dégâts mes ngona ponechar cha soit perte humaine o haruma Komori hatu soit perte humaine o haruma zensi za he golf Persique wana wa Komori waloiho kamna ushinda mda patrie hata mwana mkomori mzima kamna ushinda. Par contre kai passa ma frete avion jet privé président ya frete ya pashie 10 000 € par heure apparemment on sina document chez l'ambrina dunia 10 000 € par heure tiyo nyushinda mi frete. Donc vous en gozinu si je sais voir sur l'armée Océan Indien waziri wa hankiba waziri wa intérieur waziri wa defense waziri wa mapesa waziri wa habari za bonzi na mhime mwambio wa Komori zemboweka o ngeladhimu wazifanye namna ladhimu wajibalie mwambio walozi wa hatwe namna ladhimu wajibalie hobarini ho kenko doti wenge wanao barini mwambio wa Komori eze reserve za haungizwa namba hindi ngabo nsohole juli wa muda hindi ngabo sukari jo rumilwa muda hindi ngabo malala ya juru mishiha muda hindi chasi lokaya ezindungi zonga zjori tosha muda hindi combien de temps wa Komori fo wajue ekai ladhimu ekai pasa wa rohemoroni wende wandi solima enda viza mazambaza hao uoneka ngapa juma amba mhogo haruma mezi miraro haruma mezi mine wa rohe wende wandi solima wa rohe haruma mabiro ya mafiti yao wende wandi solima nimdo dalime mbashunga heshele amrina dunia benso holeli yo mathalani ngejuru tosha mezi sita mjuma mezi sita kama nukancho hole emdulo moroni mjoka ulendi yonde fasiri ya ladhimu mwambie hii yonde fasiri ya ladhimu mzambe
donc waronge hapo na mtafadhali mbeze hanyu mbengeze dhamana za hanyu kama mbanyi madhamana kama mba kweli ngani ne mafuzi ya kama waziri na mbengeze dhamana za hanyu mbiyo wa Komori hala imala launga hindi enso holenge jo tosha wangu muda hindi mparema operateur économique wawe na ulona nsohole ya limite na ulona ngano ya limite voilà et nous tu limite mon sanctionne avant le bahane voilà de mon sanctionne comme opérateur économique le bahane yabo les hauts comme hydrocarbures warudiwa voilà watezo wa Komori Mohamed Azhari na Idarusi Hamadi mtezo wa Komori Shere changa mjo uno mswahazo akanga mliba uheze mali za wa Komori voilà c'est l'argent du contribuable yonde amliba woni shamtezo wa Komori Shere leo osubuti mjuse mwanadamu ikao hata zeno wakauza makaja kaujo ngomboje e batonga jo hujo usikura mbange jao e mafuranga jo henda to wakati kama hidaya kauhisa ça veut dire quoi c'est-à-dire wa Komori ngo warando zingusto hindu zingama nabo esha chonga wa 20 ans doha ho imaya wa ndiso babuha ngoli wa he contribuable hima pesa he contribuable wa wanadamu wao banunga mfikiru Mwenyezi Mungu hamdwazani Mwenyezi Mungu jamdwazani Mwenyezi Mungu jamdwazani hoja wimea abo subutu tezo wa Komori Shere non ça se fait pas ngambendo na ibo directeur Idarusi Hamadi samahani wana uvanya lezina mana mazhari Mohamed Azhari ngamndona hii hakanga mtezo wa Komori Shere ngamone yao wa Komori chama nadamu yatijahimisi wangu rongo ono ya Komori hydrocarbures na abo magari andi sofunge mirondo e majerikania ya jaharmaze station ya kekaji ya nguambioje au yale ndo wa Komori malaba akaujozo akamba ndo shahari ndo wa Komori kayabo wala c'est des gens qui comprennent rien wanti wandu kanga shanga nyina haki au kanga harma société pacifique yokau mu pacifique yokau mikao wo kwa jiwada hizi haki za hao shaharama shamjundo la jotimize makauli yala nguru wa Komori zingama malaba ukakwajelewa au kwatwelewa zenongomba batonge jojo sikura kaza ukangejao mafuranga johenda to wakati kawaida yakao hisa abona utseha non c'est pas normal ngamndona hii ni wanawahe Komori mwatendezi waleo mwazingara yansi iyo mrumishi wa Komori ngamwarendo na inga mwaone yao ngamwatezo Shere ngasubutori mwambie ni bana na yote haki c'est pas normal na kwa bangia bakarja kanza ke wale zenungo izo ziri depase na mbue ezitwa za hanyu na mbue majia hanyu mbegeze responsabilite za hanyu waziri Shafion dawe na waziri Daniel onsi mbegeze responsabilite za hanyu mwambio wa Komori ze reserve za hao embaindilio ekake na watu shamezi mezi miraru na matowe harmaze biro hizo na mrende alimemba shunga hahe yalimemba mhogo bayo nde fasiri ya ukaya wangu wambiwa ekanga bo reserves jo tosha wangu mwaha mahamili shamtsi nsiwambie mnyanya ntambeba langa bo mafura na bo kabati ntambeba nunga bo nsohole jo tosha wangu mahamili na balaka bati jo tosha wangu mwezi chana mwambie za kweli parce que c'est une question de vie ou de mort walozi watu na mwabalize na mdona ke na GPS ya hahe ya jua vurze alerte ni jo mhunda akanko doti isan iwa ngewono harmaze bahari za hatu amudo bahanu njogo ne saudhamana shawaziri wa yanki ba tusubutu mile wa Komori wambe ukaya ngaba joja 7000 tons jo hujati hale hapo da hunga zivironda hu ngazivironda hu bato joka uroha mahala hata ijivurize Komori joka viranda nozenzi ngazbalwa mana mchomba wa Komoreza kolindi shamwambe ndabo ni wakati msofanya conference ya politika la politicienne ya
pre-campagne au ya campagne vanunga nyami manda vanungisanganya au pouvoir nga nyami manda nga mwendao wakomorizo pas besoin wambe vanunga mfano ngo kama tufandongo na mkana action na mwambie wakomoreza kweli kampakanda abo ngaromba Mwenyezi Mungu owanduza tu Mwenyezi Mungu wakhafadhi kama Mwenyezi Mungu abenze ena ujoka urohe nanze mwa mji Mwenyezi Mungu ajalie yakena telefoni ya hahe ena ujoka uroho sambwani Mwenyezi Mungu ajalie bale telefoni ya hahe okayaze ngotsi jo sazandi sorema au harimwe ze bahari za hewa sanjia na vanakara bande wa sanjia yonde bahari ya hatu yonde bahari ya hatu cheko timorisi ihukumori hala kamdo shewa sanjia mna cho hatu kai hukumori chambra tsambe ukaya yonge wanao hunga jineke no tukabanga Mwenyezi Mungu arhafadhi Mwenyezi Mungu ajalie nti ya hatu wandu zatu wake harma amani Mwenyezi Mungu arihafadhi aripone sharisha shahemizinga idisiwa harma zensi tsayo yesa iwasiliwa Mwenyezi Mungu ajalie chumuni virendo kama Mwenyezi Mungu abenze Mwenyezi Mungu ajalie wandu zatu wahifadhiwe neze produit dangereux kaongo ndombio wazistoke harma malaho ya hao Mwenyezi Mungu yawanike hikma wasane wazihensi mahala ikao kabana ukamro au kabatimru jonda yapate sigareti au kabatimru jonda ya wala ekanga mstokeo essence oda honi ekanga mstokeo gazu aloda honi au gashi na mstoke mahala ikao kabati mwanadamu jonda ende apate zalmeti au nama na ujobira au na mzistoke mahala ikao ile fuko hilo kalina ubulwa ni mndu na like hule nele paya na like hule na ni bahanu bavuzwa mndu wala ni wandu mvura wa msi ekamba jokoba hani banugo huziwa essence abo huzwa gashi mruna dojivura ekangu patumsi wa hahe tampaka ndabo ngaromba Mwenyezi Mungu ike karjarongo wa hauziro ikema kaulu yanu yarifai yafaye komori yafaye wandu zatu inshallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu wa lanfa minkum.